Nemoj da grizeš nokte. Daj mi biometrijsku sliku. Trenutna situacija. Obilježila sam te za sva vremena. Da. Uvijek ako se nekad rastavlješ od mene, neko će te pitati da šta ti je ovo ovdje? Šta ćeš ti reći? Pa neće se razvesti. A molim vas, opazite da imam Nike čarape i Adidas patike. Hoćeš šta reći? O da, prvi doček od kuće. Dobra. Beba se nahranila, spava. Nemoj Dinagu. Nemoj da grizeš nokte. Pa ne grizem, to samo za kameru govori da bi ona... Priznaj mi ne, molim te. Šta će, priznam gleda u tebe. Nije, vidjela sam te. Nisi možda perite prijičkom oku. Bila javna uprava. Hoćeš na tablu? Može. Na tablu, jel? Okej. Evo mi još ovaj komad. Hoću. Tu sam ja. Mora biti. Evo mene, ja kuliram, ležim, mama mi donosi. Suko de šljive. Pa nije da pobacamo. Idemo odmah radna akcija poslije porodičkog. Što bacaš u krem? Krši je. A, jel da? Nije, nego ne mogu. Da, ja ću ti otvoriti. Jebote, šta je ovo? Jel da je služno? Što ovako smrdi? Ne znam, možda je ukisno. Evo Evo ti mine ovo, treba li ti? Pa može. Mi ćemo sad ići. Ajde, idite, još sad ćete. Gledaj moje trepuše. Evo nas upravo gledamo Dino i ja crtani. Se crtani može nazvat. Evo bebica je ovdje, nadgledamo je. 2 frina po minuti. Ja trebam se početi baviti, više od nje snimam. Evo, idemo da bacamo sad smeće. Ona je gore ostala. Mi smo zaduženi sad da snimamo vlogove umjesto nje. Da bi imala kontakta. Šta je meni? Šta? Sve je kod mene. Vidi ja se uprtila. Evo nas sad trenutno na push pauzi. Snimit ću ga rok, neš sebe. Lijepac bona. I čekamo Dinu da dođe. Eto, to je to. Išli smo, uzimali smo neke stvarčice, ja sam sebi neke odjeće kupila. Ja mislim da ovo niko nikada sad nije uradio. Znači, duše ku ruke i pere pod vodom ovako. Moj telefon plaću. U WC-u. Plati mi, pogodila sam gdje je. Sad ovako malo u rukama. Vidiš. Kad ne smiju, gdje ću rekla? Kratko samo obavještenje, danas je petak, mi imamo redovno prvu kontrolu u Gasmuzgu. Andi je trebao da ide kod svog doktora, međutim oni ne prave termine petkom, tako da idemo u kliniku gdje sam se ja porodila, pa ćemo otići na dječji dio da se bebica pregleda i onda iduća kontrola ide kod našeg doktora i tu ćemo ga voditi. Evo nas. Tu smo. Vrijeme je jako loše, kao što vi vidite i sami. Ja, imali ste priliku da vidite da smo sinoć bebicu prvi put kupali. Ja sam ipak sačekala da bebi otpadne pupak prije nego što ga okupam. Tako da smo imali baš ogromnu sreću što se tiče pupka. Sam je otpao 3. dan bez ikakvih problema. Samo sam htjela da ga presvučem, vidjela da ga nema. Tako da, eto, kupanje je prošlo kako treba. Sve ide po planu, hvala Bogu.
Situacija mog izgleda je jako loša, malo prije majka odspavala nekih sat i po do 2 možda čak, jer stvarno treba mi snage naravno. Informacija je sljedeća, Dino i Mine su otišli nam u radnju da nam kupi sastojke da napravimo halvu pred Ramazan, da zamiriše kuća, tako da je to situacija. I pravimo. Dinks i Mine su se vratili, uzeli su sve što nam treba za trenutno halvu i uzeli su što nam treba za sutrašnji još jedan kolač. Pripremamo sitne orahe. Bravo Dinks, totalno sve pohvale Sad ću vam snimiti svoje malo medeno dijete, malo rukice i nogice. Mine je tu nadgleda bebicu. Moje none, dragi, moje none. Rukice moje, pametno moje dijete, pametno moje dijete. Evo Zola. Deal. Koji dio, ja? Ja. Ja sam bankar. Situacija je sljedeća, igramo Monopol. Kao što vidite imam samo 2 karte, a svi drugi imaju sve znači. Mine, 3.500. Dino, Spremna sam da Majka. plaćam. 3.500 meni. Nama poklončići samo pristižu. Ovo mu je uzela Nena Amra. Premedeno. Pjesma 60. Što je ovo? Dino je otišao ponovo sa bebačem kod doktora. Ja nisam mogla s njima zato što mi ne daju uđa, nisam vakcinisana. I šta reći, diskriminacija totalna. Uglavnom, Dina ga je s njim, sad se eto i oni ako Bog da vraćaju kući, sve je u redu, beba je dobila još 150 grama, napreduje, hvala Bogu. A ove kontrole što imamo ove kontrole, aha, rec to. Ove kontrole, sve što imamo, to jeste zbog žutila, ali nije ni bilo strašno, ali su htjeli da provjeravaju. I sad ova kontrola što je bila, je, hvala Bogu, odličan, bez ikakvih problema. Ja sam bila u DM-u, daj mi biometrijsku sliku. Ganjam papire za ponovnu vizu i sad sam bila u DM-u, slikala se. Morate da vidite kako sam ispala. Ona meni uopšte ne govori kad da budem spremna, znači... Samo puca, znači. Samo puca, cura. Ja hoću samo moment. Evo kako sam ispala. Kao da mi je nešto... Kao da mi se nešto desilo. I sad idemo do Lidla. I to je to, onda idemo kući. Drži ovo. Stigli smo kući, s obzirom na to da nisam danima izlazila iz kuće, znači ovih možda neki 1,5 do 2 me komiralo. Dino kad je završio kod doktora odveo je bebu malo kod Nene Amre, tako da i sad ja žena, thanks mom. Dok ne bude ručak da malo priželogajim. I sad čekam da se njih dvojica vrate. Tako mi nekako pali, ušla u ova malo gnjezdo prazno i to čekam da se vrati. Evo, objavi u vlog kolika si smaračica, hajde. Sestra me nema u bliskim prijateljima na Instagramu. Dodaj me. Neću. Moram znat, Jessi, šta si. Ma šta znat? Malo prelistam u stvar. To. A što me nećeš? Što nećeš da me dodaš? Pogledajte ovaj ovdje raskoš. A što nećeš da me dodaš? Pa šta ćeš mi u bliskim, ni ne objavljujem ništa, alaha. Pa eto, dodaj me ako ne objavljiš. Mama! Jel u redu da Minu nemam u bliskim na Instagramu? Mine. Nije u redu. Bravo. Majka, pokaži. Aj, duša. Vidi se. Mine, još naranđe. Hoće sreće kad je. Može. Neće da me dodaje. Ovo motamo. Ko Andija.
što, ljudi moji, novo kupanje je nastupilo. Ovo nam je drugo kupanje jer 2 dana ga nismo smjeli kupati zato što nam je, možete misliti, nestalo grijanja u stanu. Sreća, imamo stvarno dobru izolaciju, tako da nije bilo strašno hladno. Jutro su nam to popravili, tako da se danas ponovno možemo da kupamo. Tu nam je kadica, tamo sam sve pripremila jer je dnevna generalno toplija soba od spavače, još uvijek nije se uspjela da zagrije. Mi koristimo mustelicu i evo, temperatura je odlična. Snimi piđamu. Kratko javljanje kao i uvijek. Mi smo krenuli kod Nene Amre na ručak ili ti ga večeru. Dan je prelijep. Trenutna situacija. Gledajte ovo. Sve je padalo. Mali časac, čuva se, to ne ima novog hepi. Daj, ajde. Pasti. Gledajte ovo. Znaš si on ideja, pa da ima sjest na stakle. Riba. Evo da vidimo kuhinju. Pogledajte. Sve smo očistila ja. Eto. Mine nam odlazi. Dink se oblači. Mine se obuva. Pa loša sam možda beš mi. Aha, pa hajde, pa ne znam. Svi moj outfit za ići. Za papa. Da. Za I moj gusi. Eto. Ovo mi javna kupa da imam da treniram. Hvala joj, vidi gas. I, Dino, napomenut, nešto ispričam za ovo. Dođeš idemo da grlim, vidimo se za sati članice. Mine moj. Ćao. Sretan put. Važi. Nisam prosule vodu. Lov. Najjači. Dan je prelijep. Jučer smo prvi put izašli sa bebom nakon nekih 17 dana, a danas nam je već drugi dan i mogu vam reći da i nakon jučerašnje šetnje da mi je prelijepo spavo, tako da mu šetnica baš pomaže. Kako misliš? Stalno smo je nešto udarala. Pa čopkala te samo. Čopkala. Pričam kako sam din slomila uho. Imao je baš lijepo uho i onda sam napravila, što bi se rekao, krater na uho. Obilježila sam te za sva vremena. Da. Uvijek ako se nekad rastavljeniš od mene, neko će te pitati, pa šta ti je ovo ovdje? Šta ćeš ti reći? Pa neće razvesti. Stigli smo kući, mama je napravila ručak, beba je uspavana. Uj, nešto se ipak šigica. Samo ću reći da smo imali strašno burnu noć, niko nije oka sklopio. Situacija je bila više nego kritična što se tiče grčeva, ali smo i nekako preživjeli. Sljedeći put vam neću ništa ni reći, samo ću se prikazati, sve će vam slika reći o tome šta se dešava. Treći je dan kako izlazimo napolje. Happy dude.
Sic je tu zato što idemo na drugu lokaciju, a ponijećemo i kolica kako bismo mogli šetati. Sad baš kažem mami kako me ovaj dio parka podsjeća na seriju Bridgerton, ako ste gledali. Nekako mi u njihovom ruhu. Sviđa mi se. Igramo pantomime, mama objašnjava neku riječ. Kočio i leti. Ja, Dinaga na Luna Parku. Twister. Twister. Pogodio si, šta je bilo? Nebitno. Šta je bilo? Ringišpil u glavi. Ne mogu koliko me ovaj par paša na Bridgerton. Osjećaj. Voza, volim te, ljubav. Stani. Tegoba, tuga, Patnja. patnja. Gdje, kome, šta? Samo da kažem da je bilo kad bi znao kako čeznim. Bože. Igra je završena. Idemo kući. Ja sam li rekla da mama park podsjeća na Bridgerton? Evo. Lijepo mu je. Ajde drugu. Ajde drugu. Dan 4. Idemo. F16. Jednostavno ga samo baci da vidimo. Jesi izgužvan? Evo, ajde, vid. Ali čekaj, ovaj kamikaza, ovo Japanac. Gdje ode? Ovaj leti. Oh my god. Precool, ajmo. Samo da kažem da je prošla noć protekla odlično, hvala Bogu. Beba se budila na svaka 2 sata, ali samo jede i legne, bez problema. Jučer sam bili mravi u Audiju. Eto umro jedan. Ja, gdje je? Oh my god, da. A evo ovaj drugi hoda. Ja ne mogu ga nositi na duši. Novi je dan, jučer smo preskočili šetanje zato što je dosta puhao vjetar, danas je puno bolje i toplije, a ono što želim da vam kažem je da sam ušla u svoje pantovice. Ovo su posljednje scene i sutra uređujem vlog i objavljujem ga, tako da danas još prikupljamo materijal i prikupljam ga iskreno dok mi je mama tu. Vjerovatno poslije neće imati ni vremena ni za prikupljanje, kamoli za uređivanje vloga. Mislim, ne znam, vidjet ćemo zato što su nam sad trenutno u fazi grčevi i trenutno mi je to baš preokupiralo situaciju, iako visim na internetu i tražim savjete kako da to spriječim. Trenutno ono što najviše radimo jeste da mu non stop radimo vježbice, masiramo stomak, čak sam u apoteci kupila posebnu kremcu za masiranje stomaka, grijemo mu košpice od trešnje, to mu stvarno dosta pomaže i gledam kad ga hranim da je uvijek beba uspravno dok pije mlijeko i uvijek između hrane da napravim pauzu kako bi podrignuo i onda ponovo nastavimo da ga hranimo. Mislim da on ima neke uobičajene grčeve, nisu strašni, nema sad da mi plače da ga ne mogu nikako smiriti, možemo, nije ništa strašno. Ono što sam htjela da kažem, ali izletila je majka iz mene kako bi rekla sve ono što me mori. Danas idemo u grad malo da prošetamo, do sad nismo bili u gradu, uvijek smo nekako tu blizu kuće. Nancy je sa bebom nazad, još nekih par dana i onda mama ide kući, tako da ispunjavamo sve želje dok je tu, da očepi bebicu. Mahni. Sljedeća destinacija je kafa, jeli smo, napucali se. Kaka kafa plaćenica? Ja neću, ja ću kafu. Hoćeš sladali? Hoćeš sad? Oh my god, ne. Prejako. Šta ćeš ti jest? Ovaj. Možda taj ili ovaj obični sam. Hajde uzmi ti vi palačinke. Jo, ja ne mogu. Ja ću samo kafu. Pa ti, ja ne mogu, boga. Moja kafa je stigla, oni čekaju svoje pancakese. Ovo ljudi je slijepo. A molim vas, opazite da imam
Nike čarape i Adidas patike. Šta reći? Evo stigli su palačinci. Kući prije nekih, ne znam nija, presukli bebu, nahranili i beba je stavljena da spava. A za to vrijeme ja sam se prebacila ovdje u bebin kutak, hoću malo da ovo sve prebrišem, da složim, imam njegov vešta, ispeglam i da složim i to je to. Ovdje završavam ovaj blogić, ja vas ljubim, a mi se vidimo u idućem, nadam se vrlo brzo.